Ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kabiri, Uburusiya bwagabye ibitero kuri Ukraine byaje kuvamo intambara ikomeye kugeza amaginga ya arabura iminsi 6 gusa ngo amezi atandatu abe yuzuye neza intambara itangiye. Kuva mu kwezi kwa gatanu, abaturage batuye ahitwa Sivarisk ho mu karere ka Donetsk babaho batagira amazi, gaze n'umuriro w'amashanyarazi. Nubwo bimeze gutyo, hakiyongeraho kuba n'amazu batuyemo yarasenywe n'ibisasu byayaguyeho, andi agace cyangwa akaba yuzuriranye imyobo y'amasasu. Ntabwo abaturage batuye muri kano karere bifuza kuhava. Umukecuru w'imyaka 84 witwa Levidokia yumvikanye avuga ko ikimuhangayikishije kurusha ibindi ari abana bakibyiruka. Ibi yabivuze ubwo yarahagaze mu gikari kiwe mu rugo agira ati, abantu bose barapfuye, natwe ntacyo tukiramira, ariko ikibazo n'abana. Abantu ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters byafashe aya mashusho byavuganye n'undi mugabo w'imyaka 45 yumvikana avuga ko adashobora kugira hajya asize ibintu byose yakoreye imyaka yose, kabone nubwo abona ko akaga kabari hejuru. Yagize ati, navukiye hano, ababyeyi banjye bari hano, abo dufitanye amasano bose bakomoka hano, aho njya ni he? Uyu mugabo witwa Vitali yakomeje avuga ko aho yajya hose byamusaba gutangira ubuzima bundi bushya, ndetse akomeza kwibaza ko yasiga ibintu yakoreye ubuzima bwe bwose. Igihugu cya Ukraine gifite gahunda yo kwimura byibuze 2/3 by'abaturage batuye mu duce two mu burasirazuba tuberamo intambara tutarafatwa n'Uburusiya mu karere ka Donetsk mbere y'ibihe bikomeye by'ubukonje. Ubuyobozi buvuga ko gukura abantu muri utu duce bizaba ari itegeko, atari ubushake bw'abahatuye gusa. Abaturage bazinangira Burundu bagomba kugira impapuro buzuza zemeza ko badashaka kuhava. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.